Druž, dođi da popijemo neko piće. Evo me, stižem, druže. Slušaj, upoznao sam neku djevojku, danas će doći vamo da upozna tebe i da se ja i ona vidimo. A šta niste se odavno vidjeli? Pa tako nekako. Jučer smo se upoznali. Evo je, stiže. Ćao. Ćao. Gdje si, draga, šta ima? Evo me, dragi, ništa. A tko je to do tebe? To je moj stari drug iz osnovne škole. Hajde vamo da te zagrlim, čuješ li? Evo me, stižem, draga. Vi se volite. Draga, tako si mi nedostajala. I ti meni. Znaš šta, ajde ti gore. Znaš šta, ajde ti gore da mi ne smetamo mome drugu. Sad će njegova doći. Vidimo se. Gore. Halo, dođi da se vidimo. Nismo se odavno vidjeli. Ok, evo me, dolazim, u blizini sam za 1 minutu. Draga, sačekaj me gore. Ćao, Raja. Ćao. Ćao. Kako ste? Dobro. Super. Joj, dragi, pravo si mi nedostajao. I ti si meni. Da li je nismo se to odavno tvoj vidjeli. drug? A da, to je moj drug. Upoznaj ga, to je Haris. Pozdrav, Samo- Haris. Pozdrav. Jedno čekam da dođe. Gdje si, draga? Evo me, čekala sam te. Dobro, hajmo leći, ja sam umoran. Naravno. Ako poslije bude cmakanja, nemoj me ništa dirati. Dobro. A šta ima kod tebe? Nismo se odavno vidjeli. Šta radiš? Ništa, evo, nedostajao sam, znaš. Nisi to kupila nove slušalice? Jesam u paru sa tvojima. Super. Sad imamo iste slušalice. Dakle, kako ti mama? A, super. Čekaju, razumije dok ne postanem svikla. Ali Vidimo to je- se sljedeći put. To je bila još jedna animacija od nas, znači imam 2 nova glumca za glas, malo imat ćete još i greške dodatno, samo dok to A to nešto drugi. napravim i to bilo to. To će biti smiješno pravo. Cipanjac.